iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring ertor nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini iman tumas may ginbisita. Babayi nga biyuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaran han iya timos nga paghigugma. Nagisugla iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakap aros ka na nga ni matumba. Pag pinasaway man tumas, maluya ka na. O Intoy, ano ang pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka nagud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakap aros ka na nga ni matumba. Ini iman tumas waray pinipili kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unon iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na kunlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nala kamo kay ini iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nga ni matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nga ni matumba. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nga ni matumba.